I dobro dan ljudi. I danas igramo igricu Fidget Spinner. Idemo na free spin. Malo da vidimo. Evo kako se osjeća. Čekaj. A tako je. Kako se ovo lako prolazi. A pored da pritisnem, samo da držiš. A kada ga pustim, jako on se spori. Opa, vrto kako ovo može. Gledajte moji kako je ovo može. Kako se moćno kreće. Dobro, djeca, ovo nije loš. Evo ga, evo ga, evo ga. Idemo, ajde, pređi 14. Idemo na 15. Dobro, ja sam uspjela, okej. Ljudi, moji, kako se ispirnari moćno kreću. Šta je, bro? I'm great. Okay. Kako se može vrti. Ajde da stignemo 20. levela. Zovi ga i kažemo da smanji telefon. Oh, yes. I to je to, ljudi moji, za ovaj klip. Vidimo se u narednom. I doviđenja, prijatelji.